dukomeje kubasuhuza tunabaha ikaze inshuti zacu mukomeje kudutega amatwi kuri urubuga tunyuzaho amakuru mashya, amakuru ya politike na gisirikare, amakuru yibanda ku bikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntambara ikomeye ikomeje kugwamo abatari bakeya hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, nk'uko twabasezeranyije ko ahariho ugomba gukura amakuru mashya, amakuru abavuga ku mirwano hagati ya FARDC na M23. Tugarukanye amakuru mashya, amakuru agiye kwibanda ku mirwano ikomeye irimo iraca ibintu muri axe ya Sake, axe ya Rwindi, ari nako muri Kibumba hakomeje kurundwa abasirikare benshi teritwari ya Nyiragongo. Nubwo nta mirwano irimo irahabera kuri ubu ngubu, FARDC, SADC, abarundi barimo kuhakorera imyitozo ikomeye cyane, barimo kuharunda ibitwaro biremereye mu rwego rwo kuburizamo umugambi M23 ifite. Uyu mugambi M23 ifite wamaze kumenyekana, ari nako turebera hamwe ukuntu operasiyo ikomeye cyane irimo irategurwa n'ingabo za SADC igiye gushengabaza, igiye gushegesha izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Gusa isasu ryongeye kuvuza ubuhuha, isasu ryongeye guca ibintu hano muri teritwari ya Masisi. Imirwano yongeye kumvikana mu bice bigiye bitandukanye, aho muri teritwari ya Masisi hano muri axe ya Sake ibintu byakomeye, kuko ikiswe amabombe arimo arahasukwa guhera saa 9 z'ijoro n'iminota 22. Ingabo za Kongo FARDC zateye ibisasu biremereye mu gace ka Munoza. Aha niho hari santere ya Sake ibarizwamo uduce twinshi dutuwemo n'abaturage, by'umwihariko ikiswe amakompora cyumvikanye mu gace ka Kimoka, Murehe, Madimba ndetse n'agace ka Mikofi. Ariko amakuru dufite nuko iyi mirwano yibasiye uduce twinshi, kuko n'agace ka Mitubiro n'agace ka Kiriha mu kilometero kimwe werekeza mu gace ka Kitoroshye no mu nkengero zaho naho hasutswe ibisasu biremereye. Kuko ubu ngubu amakuru aravuga ko ingabo za Kongo FARDC zirimo gukoresha indege z'intambara, zirimo gukoresha ibifaru, zirimo gukoresha tekinike nyinshi mu rwego rwo kubuza M23 kwinjira hano mu mujyi wa Sake. Nk'uko twababwiye ku munsi w'ejo ko imirwano yibanze ku musozi wa Ndumba, kuri ubu ngubu uyu musozi wa Ndumba wamaze kuba amatongo, kuko FARDC yamaze kwitegera neza umusozi wa Ndumba. Ingabo za Kongo FARDC zikambitse neza hariya ku musozi wa Muremure, zirimo zirakoresha imashini, zirimo gukoresha ibisasu, zirimo gukoresha ibisasu ndetse na misile ziritura imisozi. Kuri ubu ngubu agahuru k'imbwa kahiye, inyeshyamba z'umutwe wa M23 akazo kashobotse. Umuvugizi wa M23 abyutse ashyira amakuru ku rubuga rwa Twitter yamagana ihuriro ry'ingabo za Kongo FARDC ngo zirimo kunyanyagiza amabombe menshi iri mu bice bitandukanye, mu bice birimo n'abaturage benshi. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23, ashyize ahagaragara itangazo yamagana ibitero by'ingabo za leta y'i Kinshasa bikomeje gushyira ngo abaturage mu kaga, bikomeje gushyira abaturage mu kangaratete, by'umwihariko birimo gukorwa n'ingabo za Perezida Felix Antoine Tshisekedi arimo arafatanya na FDLR, abarundi, SADC. Kuri ubu ngubu amakuru ari hanze nuko guhera ku munsi w'ejo kuwa gatatu ikiswe amakompora yaciye ibintu, ikiswe iminwa y'imbunda yasutse amasasu aremereye. Ni imirwano yabaye igasiga M23 itakaje abasirikare benshi. Amakuru tunafite nuko izi nyeshyamba za M23 zatakaje abasirikare bafite ipeti rya koloneli. Abarwanya umutwe wa M23 birazwi neza ko iyo basutsweho ibisasu basohora itangazo bamagana leta ya Kinshasa, bavuga ko yarashe mu baturage, kuko uko bwije nuko bukeye izi nyeshyamba za M23 izi ni tekinike z'urugamba zikoresha iyo zisutsweho ibisasu
ibisasu zinyomoza aya makuru zikavuga ko igisirikare cya Kongo FARDC kirimo kurasa mu bice bituwemo n'abaturage, by'umwihariko ingabo za leta y'Kinshasa zirimo kurasa ibisasu byinshi mu bice bituwemo n'abaturage. Nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, Perezida Tshisekedi yamaze guhindura inzego z'umutekano. Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wari warasezeranyije aba baturage ko agiye gukora ingufu zose agashyira ku iherezo M23, byaramunaniye. Ubu yamaze gukurwaho, yamaze kugirwa Minisita wa Transport, ndetse amakuru dufite nuko Perezida Tshisekedi agiye gukora n'impinduka ku basirikare bayoboye urugamba, by'umwihariko General Chiku Chitambwe. Uyu nguyu yamaze kugezwa hano ku kibuga cy'imirwano. Amakuru twamaze no kumenya nuko General Chiku Chitambwe burya yasimbuwe na General Kabundi ukomeje gukora operasiyo ikomeye cyane hariya mu gace ka Rwindi muri teritwari ya Rucuru. Kuri ubu ngubu ibice byo muri teritwari ya Rucuru, by'umwihariko hariya muri grupama ya Rwindi, mu birometero bibarirwa hagati 20 winjira mu gace kakanyabayonga, harimo kubera ikiswe umukuta, kuko ingabo z'u Burundi mana y'isi n'ijuru zirimo gukora operasiyo ikomeye cyane igamije gushengabaza, igamije kwirukana izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye. Imirwano yo ku munsi w'ejo yatangiriye mu gace ka Kirambo, barazamuka bafata mu gace ka Mukoko. Aba ni abasirikare b'u Burundi bageze hariya Mukoko, bacuritse umuhanda uva Mukoko weregeza Katagonda. Bageze Katagonda niko kumanukana ibitwaro biremereye, batangira gusuka ibisasu biremereye mu gace ka Gikuku, kandi aka gace ka Gikuku ni agace kari mu birometero 15 winjira mu mujyi wa Kanyabayonga. Ahangaha ingabo z'abarundi zahanyanyagije amasasu menshi, zahanyanyagije ibikompara byinshi, ndetse iyi bikompara byanyanyijwe kuri M23. Bivugwa ko haguye ingabo nyinshi za M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi. Uburundi ni kimwe mu bihugu bifite ingabo nyinshi hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko mubizi neza ko Uburundi bwamaze gusinya amasezerano na leta y'Kinshasa ko bagomba gufatikanya mu guhangana n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Nyamara amakuru dufite nuko ingabo z'u Burundi zinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizi ko zije kurasana n'ingabo z'u Rwanda RDF, kuko Uburundi murabizi ko bushinza u Rwanda gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa Red Tabara usanzwe ugaba ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ndetse kuri ubu ngubu amakuru twabashije gutohoza nuko Perezida Ndayishimiye Evariste na Perezida Tshisekedi bafite umugambi wo guhungabanya no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, by'umwihariko bagakuraho Perezida Paul Kagame, ngo kuko niwe ukomeje kugira uruhare muri iyi ntambara ikomeje kwibasira ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu ngubu leta y'Kinshasa ishinza u Rwanda gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa M23, ndetse Perezida Tshisekedi wavuga ko u Rwanda rwikinze inyuma y'umutwe wa M23. u Rwanda rwikinze inyuma ya M rugambiriye gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. U Rwanda rwamaze no kugaragaza ko nta gihe ruzongera gutanga ibisobanuro ku kibazo cy'umutekano muke uri mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'abarushinza ko rutera inkunga umutwe wa M23 bakomeze babivuge, nta kintu rwiteguye kongera kuvuga. U Rwanda rwamaze gusohora iri tangazo nyuma y'uko bivuzwe ko leta ya Kongo yamaze kugaragaza ko nta biganiro izagirana M23, ndetse n'ibiganiro byagombaga kuzabera i Rwanda muri Nairobi, Rwanda muri Angola, bigahuza Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bigizwemo uruhare na John Lorenzo, Perezida wa Angola usanzwe ari n'umuhuza mu bibazo bya Kongo n'u Rwanda. Ibi biganiro byamaze gusubikwa kuko Perezida Tshisekedi yavuze ko atagirana ibiganiro n'umuntu umushozaho intambara. Perezida Tshisekedi atagirana ibiganiro n'umuntu udashaka ko igihugu cye kibamo amahoro, by'umwihariko Perezida Paul Kagame. Kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko inyeshyamba z'umutwe wa M23 nazo zikomeje gukora ibitendo byinshi
kuko M23 yamaze no gushinga radiyo bita Openda. Ni radiyo ifite icyicaro hariya ibunagana muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Iyi radiyo igiye kuzajya itambutsa ibiganiro byose bivugwa kuri izi ntare za Sarambwe. Ni radiyo bivuga ko igomba kuzajya icaho amakuru yose y'urugamba. Ni radiyo bivuga ko yamaze gushingwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, dore ko kuri ubu ngubu M23 uko bwije nuko bukeye ikomeje kuzana strategie nshyashya, uko bwije nuko bukeye ikomeza kunguka inama zikomeye cyane, aho noneho yihurije na Colonel Nanga. M23 yakomeje kugenda igaragaza ko itakirajwe inshinga no kuba yafata umujyi wa Goma, kuko kuri ubu ngubu M23 bivugwa ko yamaze gutegura operasiyo yose izakorwa, bagafata Sake, bagafata Goma, bagafata Kinshasa, Perezida Tshisekedi bakamukuraho, bagatora undi muyobozi uzashyira hamwe abakongomani bose akabubakira igihugu kimwe. By'umwihariko Perezida Tshisekedi ngo byamaze kumunanira, aho kugira ngo akemure ibibazo ahubwo akomeje gusahura umutungo kamere w'iki gihugu awunyerereza mu bihugu bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu abaturage bo mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni bamwe mu baturage babayeho nabi, ni bamwe mu baturage bakomeje kugaragwaho ibikorwa by'inzara, ni bamwe mu baturage bakomeje kubaho mu buzima bubi, nubwo leta ya Kongo cyangwa se igihugu cya Kongo muri rusange kiza mu bihugu bifite gusa nibibuza iki gihugu kuba kigaragara mu bihugu bifite abaturage barangwaho n'ubukene bwinshi, kuko leta ya Kinshasa ni igihugu cya kabiri muri Afurika gifite abaturage bakennye, gifite abaturage bagaragarwaho inzara nyinshi. Kuri ubu ngubu Perezida Tshisekedi nta mpinduka akora zigaragaza ko yiteguye gukemura ibibazo byose, ahubwo Perezida Tshisekedi akomeje kugaragaza ko igihugu cye cyashoweho intambara n'ibihugu byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko igihugu cy'Ubugande ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nibyo bihugu Perezida Tshisekedi akomeza gushyira mu majwi mu bimuteje intambara, mu bimuteje inzara, kuko byihisha inyuma ya M23 bigambiriye gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. Bimwe mu byo Perezida Tshisekedi agenderaho ni ukuntu atiyumvisha ukuntu igihugu cy'u Rwanda cyaza imbere ya Kongo mu gucuruza amabuye menshi, kuko umwaka w'ibihumbi 2023 leta ya Kinshasa yaje ari iya kabiri nyuma y'u Rwanda. U Rwanda rwohereje toni zirenga 200 ku isoko mpuzamahanga ry'amabuye ya Korota, mu gihe leta ya Kongo yohereje toni 1,986. Bivugwa ko leta y'u Rwanda ariyo yacuruje amabuye menshi kuri iyi si. Hakibazwa ukuntu u Rwanda rucuruza amabuye menshi kandi nta butaka cyangwa se igihugu cy'u Rwanda ari gitoya ugereranyije na Kongo. Hakibazwa ahantu aya mabuye yaba aturuka, nacyo gituma leta ya Kongo ivuga ko u Rwanda rwo ruyishozaho intambara rufatanyije n'Ubugande. Murabizi ko twababwiye ukuntu hari abaturage bagiye badutangariza ko uko bwije nuko bukeye bakomeje kubona ingabo z'Ubugande zinjira hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bikavuga ko izi ngabo ziba zije cyangwa se ziba zije hano ku butaka bwa Kongo mu gufasha abarwanya umutwe wa M23. Murabizi ukuntu twabagejejeho operasiyo y'ingabo z'Ubugande zinjiriye hara ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubugande, by'umwihariko hariya ku mupaka wa Kitagoma. Ziramanuka zifata agace ka Kiwanja, barazamuka bagera i Bunagana. Bageze i Bunagana baramanuka bafata iyo agace ka Rwankuba. Bageze Rwankuba barakomeza bafata agace ka Butembo, babageze Kisheshe, barazamuka burira teritwari ya Masisi, bafata mu gace ka Bweramana, batunguka mu gace ka Bihambwe, baramanuka bagera hariya mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Ni inzira yari ndende, gusa izi ngabo z'Ubugande zarayiciye mu rwego rwo kujya gufasha abarwanya umutwe wa M23. Gusa Ubugande nabwo buhakana ko nta nkunga n'imwe buha M23, ahubwo Kongo kariyo icumbikiye inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zigizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 19
1994 kugeza na n'ubu ngubu bagikomeje gufasha no gutera inkunga inyeshyamba z'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko hari ingabo z'u Burundi zikomeje kurwana uko bwije nuko bukeye, nuko hari ingabo z'u Burundi inyeshyamba z'umutwe wa M23 zaba zarafatiye mu gace ka Mirange, kari agace gahana imbibi n'agace ka Kanyabunyoga byo muri teritwari ya Rucuru. Aha akaba ari naho hamaze iminsi habera intambara ikomeye cyane. Umujyi wa Kanyabanyoga wamaze kugotwa na M23. Biravuga ko abasirikare ba FARDC barenga 234 biciwe muri iyo mirwano Mirange, Kanyagara ndetse na Birundure. Utu duce twose bivugwa ko twamaze kujya mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Aya makuru yemejwe n'umuvugizi mu bya gisirikare Liyetona Koloneli Uwiringoma mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Yavuze ko leta ya Kongo Kinshasa, by'umwihariko yavuze ko leta ya Kongo Kinshasa bayambuye uduce twinshi, by'umwihariko uduce duherereye hano muri axe ya Rwindi, uduce turimo Birundure, uduce turimo Mirangi, uduce turimo Kagana. Yavuze ko M23 yamaze kudufata, ndetse aya makuru yanashimangiwe n'umuvugizi wa societe civile Bwana Omar Katovius. Yabwiye Rwanda Tribune ko mu ijoro ryo kuri uriya wa gatatu abarwanyi umutwe wa M23 baraye mu misozi miremire ya Kinyama Yanga, baraye mu misozi miremire ya Bwana Katovu. Anavuga ko iriya misozi ya Kinyamaga aba yamaze gushyira igitutu ku bari mu mujyi wa Kanyabayonga. Mu gihe Kanyabayonga yaba ifashwe, byasunikira ingabo za leta guhungira mu bice bya Beni, kuko nta handi bizabona inzira, kuko nta handi haba hasigaye. Kanyabayonga yose yaba ifashwe na M23. Murabizi ko Kanyabayonga ari umujyi muniniri. Kanyabayonga ni umujyi ubarizwa muri teritwari ya Rebero. Iyi teritwari ikaba ihana imbibi na teritwari ya Rucuru ndetse na teritwari ya Masisi, kuko ibi ni ibice bisanzwe bigabana. Murabizi nk'agace ka Bweramana na gace gafata kuri teritwari ya Rucuru, kagafata no kuri teritwari ya Masisi, kagafata no kuri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha binavuga ko ariyo acte defense y'ingabo z'abarundi, kuko iyo zinjiye zivuye Minovo zihita zizamuka ahangaha Bweramana, mu gihe abasirikare batangira kwicagura bagenda basanzibirizwa mu bice bigiye bitandukanye. Aha niho rero ruzingiye, niho M23 bivugwa ko ishaka gufata kugira ngo ishimangire ko igomba guhagarika ubwicanyi bwose bukomeje gukorerwa mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa n'uyu mutwe wa M23. M23 ishaka gushyira ituze ndetse n'amahoro mu bice byose igenzura, igahagarika ubutegetsi bubi bwa Perezida Tshisekedi bukomeje kugira uruhare mu macakubiri, bukomeje kugira uruhare mu kwironda kw'abaturage badahuza n'abatutsi. Kuri ubu ngubu Perezida Tshisekedi ashinjwa kuba yarakomeje kugenda acamo amoko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agafata ubwoko bumwe akabusumbisha ubundi. Kuri ubu ngubu abaturage batuye mu bice bitandukanye bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo bagaragaza ko leta ya Kinshasa yamaze gufata abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 mu butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ibaha ijambo ku buryo bukomeye cyane. Aba nibo bakomeje gutuma uko bwije nuko bukeye impfu ziyongera mu bice bitandukanye. Aba nibo bakomeje gutuma uko bwije nuko bukeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikiremwa muntu cyicwa, ndetse kuri ubu ngubu FDLR iri ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, hariya mu karere ka Busasamana, mu karere ka Busasama, mu murenge wa Busasamana, mu karere ka Rubavu.
bivugwa ko hagaragara abarwanyi benshi umutwe wa FDLR uko bwije nuko bukeye bagaragara bari kuri patrouille bigatera umutekano muke muri kariya karere ka Rubavu. Abaturage bahatuye baganirira n'ibinyamakuru bitandukanye bavuga ko batizeye umutekano wabo kuko isaha ku isaha bazi ko bazashozwaho intambara, by'umwihariko guverinoma ya Kongo nayo yamaze gutegura ibikoresho byose hariya ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Hubatse utuzu turenga 16 dufasha igisirikare cya Kongo FARDC, dufasha abakomando ba Kongo ngo gucunga umupaka, biteguye kuba bashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda mu gihe nacyo cyaba gishoje intambara ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwamaze kugaragaza ko nta ntambara ruzajyamo na Kongo, rwiteguye kurwana rwivuye inyuma ariko rutiteguye kuba rwagirana ikibazo n'igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ngo gusa uzagerageza uzahirahira ashoza intambara ku Rwanda rwiteguye kwirwana kandi kayirwana rwivuye inyuma. Aya ni amagambo yatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Reka tubashimire mwebwe mwaduhaye umwanya wanyu, tunabasuhuza aho muri mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko twabasezeranyije ko ahangaha ugomba kuhakura ukuri kubikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.